Yo, ovdje Armando, predsjednik udruge Hip Hop Osijek, Original Skills Croatia, und Smash Croatia, South to Writers. Shout out za Marka i Čarugo. Peace. Yo, držat ćemo mikrofon ovako, šta nisu nigdje mico, nalazimo se ovdje u Graffiti Hall of Fame-u danas, to vam je u Bad Cannstatu kod Stuttgarta, evo neki mudžakedin upravo prolazi na biciklu kraj nas, pogledajte kako je umaskiran, sad će proći u pozadini. Znači Graffiti Hall of Fame u Bad Cannstatu, iza nas grafiteri crtaju svoje grafitiće i neki klinci vamo slave rođendan, slaviš rođendan sa crtanjem grafita, to nema nigdje. Malo su usrali su malo zidove, da. Shoutout odmah za Armanda na početku, Armando nam je bacio shoutout i dok mi snimamo ovo, kod nas se snimaju Rap Skillsi, shoutout i za njih, odvalite dečki, puse za mog momka Svena da on to što bolje odradi u onom duetu sa Jurassicom koliko znam. Shoutout za cijelu ekipu koja je tamo i na cijeloj organizaciji, shoutout mom čovjeku Igoru na snimanju, kontam da će odvaliti, ovaj puta će biti prejebeno. Nego što sam htio još reći da se ja ubacim. Danas malo freestyle, to smo spontano odlučili da ćemo snimiti ovdje u Hall of Fame-u. Sad me može Vedran od Rap Skillsa malo kritizirati za loš zvuk ovdje iznad nas. Iznad nas vozi tramvaj 11-ica. Tramvaj vozi iznad, da. Danas smo snimili drugu epizodu za Walkman, rapper Smoke T. Njegov DJ je isto bio spontano s nama, Sour Ice se zove. Biće uskoro na Walkman channelu na njemačkom. Možda Čaruga baci neke titlove, ne znam, vidit ćemo, ili naučite se njemački i popratite to isto. Mislim, za Chrome Mad Face-a će ovo biti užasno, ovo će biti najkraća epizoda, vjerojatno do sada. Ali, prva epizoda koja nije u Bebop Media Studios. Nismo još ni u Bebop ni snimali, čekaj još, tek smo snimali u dnevnoj sobi. To će doći. Snijat ćemo i spavat će na krevetu i tako. Svuda gdje se inače snimaju takve stvari. Bilo je jako freestyle sada, baš jako bio spontano. Freestyle, da, želim baciti shoutoutove za cijelu ekipu još jednom dolje. Pratite obavezno ljudi šta se dešava, ako uviš to je prejebeno, mislim, umjetnost nam je na svakom čošku ovdje i možemo se izražavati kako želimo. Jesi rekao za majice? Da, reci. Armando, ja sam poslao dres, ne znam ako će stići do danas, čuo sam da hoćeš obući za 6 Feet Underground, ali sorry, poslao sam, ne znam koliko će sad pošta trebat. Ako ne, za sljedeći battle ju možeš obući svakako, možeš ju sad cijeli dan nositi. A čuo sam, rekao si da su stigle, jel da? Da, evo, ženica moja draga mi je poslala, ko vidi, ko ne vidi. Stigao je paket od Rap Skillsa, dobili smo naše prve Rap Skills majice, sad ćemo hodati u tim dresovima, vamo neće se više nikad pratiti. U sljedećem Glas dijaspore nosimo majice, znači. Da, znači toliko neću skidati da ću postati punker. Htio sam isto još ti reći, nisi htio još objasniti ljudima šta je svrha od Glas dijaspore? Šta je svrha od Glas dijaspore? Da se zajebavamo, da prenosimo informacije, da vidite šta ima kod nas, da pozdravimo svoje ljude, kužiš koji su tamo dole, da bacimo shoutout, bez obzira li se to već sve zna ili ne zna. Nama to tako svejedno, mi se zajebavamo kad imamo vremena za to i nama je drago to napraviti. Peace, shoutout, peace, love, unity and having fun, to je najbitnije i to je ono što i radimo. I tako, idemo malo vamo snimati neke grafitere. Tu smo sad baš i eto, mislim, ovo će biti zanimljivo, grafiti sceni možda u Hrvatskoj. Još jednom da kažem, Hall of Fame, vamo ima preko 100 grafita sigurno i vamo stvarno treba biti počašćen, vamo nacrtati nešto. Ako čujete još ovo da grmi, ne grmi, lijep je sunčan dan danas, samo što eto, tramvaj voze iznad nas. Da, trebao si malo bolje investirati u mikrofon. Da, što sam htio reći za tvoja mama i pa daj ljudi pišite što je tvoja mama je toliko debela da se bumbar umori dok ju obleti, kužiš ili... Morali bi neki drugi hashtag, znači. Ja mislim da je moja ideja bila bolja. Dobro, ajde onda sa pančevima, bacajte svoje najdraže pančeve iz Rap Skillsa ili ako imate pančeve sad iz novih Rap Skillsa koji će tek izaći, bacite i to, bacite nam svoje pančeve. Gdje se može slike šerati u komentare kod YouTube-a? Ne može. Ne može. A onda ovak, na Fejsu možete ispod ovog videa vašu najdražu sliku od grafiti sliku postat ispod na Fejsu. Da, stavite ili ako crtate grafite, kužiš,
možete baciti isto neku sliku svojih grafita, i na drugim Facebook stranicama možete naći isto, 100% ima nekih grafiti iz Hrvatske. Na Hip Hop Rijeka sam vidio da imaju kompletan album, to sam već jednom spomenuo. Tako da eto, mi idemo sad tu malo snimati ove likove, tamo gengovi se skupljaju sa svojim lakovima i tako, čuješ klik, da. Idemo malo fotkat ljudi, budite nam dobri i stay tuned s nama, shout out Vanja, Armando, Toza, Sven, shout out za, nemam pojma, cijelu hip-hop kulturu, braći i sestre, mi smo krepani danas. I idite večeras, dobro, to će tak biti vani kad je već prošlo, ali idite na 6 Feet Underground u Exitu u Osijeku. U Exitu i obavezno popratite sve, bacajte lajkove, šerajte, jer to je poimanje svega ovoga, da se družimo svi međusobno zajedno. Da, nisam ni rekao, to sam htio reći samo malo. Kanji je izbacio novi album. Da, happy release day. Naručili smo box od Kanjije sa njegovim albumom i majicom, napravit ćemo od toga unboxing jedan da vidite šta to ima točno sve unutra. Juče mi je Fresh News javio Tobio dok je išao tamo i shout out za mog brata Tobija. Eto, vidimo se, čao!